ya tutuka uno ya tutuka sensu toti pepe ukunu yo na wangane nulong wanabese na wanabese kasha no Kwashi Fans TV ka Facebook page yo alonanta TV msayo wo ubechu wangele ya nulong wanabese na hanyan pepe Anmgban mba yo ve on da yela ve bagene ma kana no on da yela ve no ngo chana le wala na chana ka film shikama onanu sushima pe Anmgban mba yo ve kala loketa na ga Anmgban se do e show se na we ya si shi 30 aha shashi Anmgban wa kwagh wa ma ba kwagh wa ma se su ne no wana besina ha ngane ne lo wana besina ha